الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لبتي أخنا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رودي أخلاقك ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಯಕುಗ ಅವಂಡು ಮಿಯದು ಎಸ್ಮಿ ಬದ್ದಲು ಕೊಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ವಾಗ್ಫಳಾಯಕುಗ ಮಿಯದು ಅವಂಡು ವಾಹಕ್ಕಳು ಬಿನಾ ಕುರಾಣಿ ಕಿರಿತ ಕುರಾಣ ಅದಬೇರು ಮುಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದ ಕಿರಿತ ಕುರಾಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಕಲಾಂ ಫಳು. ಅದೆ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾ ಇಂಫೆಶಿಗೆ ಸೂರತುನ್ ನಾಸಿಗೆ ನಿಯಲ ಕಿಯವು ಅಳುಕಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಲವ್ವ ಮುತವಾತಿರುಕೋ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಮಚ್ಚ ಜಿಬ್ರೀಲ್ಗೆ ಫಾಣ್ ಮೆದುವರಿ ಕುರವ್ವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಾವಾ ಲವ್ವ ಫಾವಾ ಇಲಾಹುಗೆ ಕಲಾಂ ಫಳು. ಅದೆ ಎಯ್ ಮಿ ಬಿಮ್ಮತಿಗಾವ ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಫೊಯ್ ಅದಿ ಹಮ ಎಯಾಕುಗ ಅಳವಣಮೆಂ ಒಳೆಂ ಒಯ್ ದುಸ್ತೂರ್ ಅಳವಣಮೆಂಗೆ ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಒಯ್ ಗೊತಕಿ ಕೀರ್ತಿ ಕುರಾನುಗಾವ ಗೊಯ್ ದೆದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವರಿಕಮ ಅಮಾಂಕನ್ ಲಿಬುಂವತಿ ಎ ಕುರ್ಆನುಗ ಹಿಫಹಟ್ಟಾಗೆ ಕಿತ್ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಉಮ್ಮತ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಇರ್ಷಾದ್ ದೆವ್ವ ಫಾವೆ ಎದೇಚ್ಚೆಗ್ಗ ಹಿಫಹಟ್ಟಾಫಿ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಮಗುನುಗಲ್ಲಿ ದಾಣೆ ದೇಚ್ಚೆ ದೂ ತಿವಂಕಲೇಗ ಫಾಣು ದೂಕುರವೀಮೆ ಎಯಿ ಕೀರಿತ ಕುರ್ಆನ ಕೀರಿತ್ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಸುನ್ನ ಕಮುಗ ಆದ ಹೆಂಕಮಾಯಕುಗ ಅಳವಣಮೆನ್ನ ದೆದುನಿಯೆಗೆ ಫಲಾಹ ಕಾಮಯಾಬು ಲಿಬಂಗತಿ ಎ ಕುರ್ಆನುಗ ಹಿಫಹಟ್ಟಾಗೆ ಎ ಕುರ್ಆನ ಎಗ್ಗೊತ್ತಂ ಅಮಲಕೊಗ್ಗೆಂ ಎ ಕುರ್ಆನ ಅಳುಗೊಂಡುಮೆಂ ಅದಬು ವೆರಿವೆಗೆ ಅದ ಕಿರಿತ ಕುರ್ಆನ ಅದಬು ವೆರಿವುಮುಗ ತೆರೆಂ ಅಳುಗೊಂಡುಮೆಂ ಕುರವಿದಾಣ ವರಗ್ಗಿನ ಕಂತತ್ತ ಎಬಹುರಿ ಎಂಬ ಫುರತಮಕಮಕಿ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ದೂಕೊಲ್ಲ ಮೀಹಕ ತಿಬಾಣ್ಣುವು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಿರಿತ ಕುರ್ಆನುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا قيام الدوهجا نبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى حضرتك دنوانته تمن كليك فانوك قومك ميهم القرآن دو كلافيه بأمتك ميهم قرآن دو كلافيه ام القرآن دو كلمك معنى أن علمرين بيان كربا فائبه ವರಗ್ಗಿನ ಒತ್ತರ್ತಕ್ಕೆ ವರಗ್ಗಿನ ಗೊಯ್ಗೊತು ಎ ಕುರ್ಆನ್ ದೂ ಕೊಲ್ಲವಿ ದಾಣಕ ಏಮ ಕುರ್ಆನ್ ದೂ ನುಕೊಂ ಉಳುಮಕಿ ಎಯ್ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ರಿಯಾ ದುವಾಲ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವುಮ ಎ ಕುರ್ಆನ ಎಗ್ಗೊತಂ ಅಮಲು ಕುರುಮ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಕುಗ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಎ ಕುರ್ಆನ ಮೀ ಹುಕುಂ ಕುರುಂ ಕಮುಗ ಇಲ್ಮರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬ್ಬಾಫ ಮೆನ್ನನ್ ಏಮ ಕುರ್ಆನ್ ದೂ ಕೊಲ್ಲುಮುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮನಿಗೆಂ ಎಬದೆ ಎ ಕುರ್ಆನ ಈಮಾನ್ ವುಮ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ಅಡೊಯಹುಮು ಮೀಹಾ ದುರುವು ದೂಕೊಲ್ಲು ಅದಿ ಹಮ ಯಾಕುಗ ಎ ಕುರ್ಆನಂ ಅಮಲು ಕುರುಮ ಎ ಕುರ್ಆನುಗಾವ ಹರಾಮ್ ಹಲಾಲ ಬೆಲುಮೆನ್ ನೆತಿ ಮೀಹಾ ದಿರಿ ಉಳೆ ಉಳುಂವೆಸ್ ಐ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ದೂಕೊಲ್ಲುಂ ಕಮುಗ ಇಲ್ಮೆರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರವ್ವಾ ಫಾಮಿ ವಣಿ ಎಯ್ ಎ ಕುರ್ಆನಂ ಈಮಾನ್ವೆ ಕಿಯವಿ ಕಮುಗಾವಿನಮವೆಸ್ ಎಮ ಕುರ್ಆನಂ ಈಮಾನ್ವೆ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವಿ ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ಎ ಕುರ್ಆನುಗಾವ ಹರಾಮೆನ್ ಹಲಾಲ ಬೆಲುಮೆನ್ ನೆತಿ යෙන් අමල නොකො මීහ කොලේ කමුග වානම මීහ කීසයි කුර්ආන් දූ කොල්ල මීහ කමුග ඉල්මරින් බයන් කරවණි හම එයායකුග ඒ කුර්ආනුග කුර්ආන හුකුම් කුර්මා ඒ කුර්ආන අයගත අමල නොකුරවුම් වෙස් මිහිමනගෙන් දනි එදි ඒ කුර්ආන් කියවි කමුග වියස් වෙස් ඒ කුර්ආන් දූ කොල්ල මීහුංග තෙරේ හම එයායකු ඒ කුර්ආන මානයා මෙදුග විස්නා එයා මෙදුග තදබ්බුරු නොකුරුම් වෙස් එයිස් ඒ කුර්ආන් දූ කොල්ලුන් කමුගා ඉල්මරින් බයන් කරවා ෆයිබවේ කුර්ආන ඊමාන් වේ කුර්ආන් කියවා හිඳු තිමාගේ හිතුගේ තෆාතු එකේකි බලිතක තිමාය මේ ශිෆාය ලිබේන එච්චගේ ගොතුගා ඒ කුර්ආන් තිමා බලා නුගන ඒ කුර්ආන් දූ කොල්ලුම කීවස් කුර්ආන් දූ කොල්ලුමුග තෙරෙන් හිමනේ කමුගා ඉල්මරින් බයන් කරවා ෆාමි වනේ الإمام النووي رحمه الله بيان كرضافة منني قرآن ألغن من ركات روانجه قرآن جنا جنا كيوا يامد وسنا يا إجوت ألغن من عمل كرنجه نون كمغوا نما آية الله بيان كربي فدان قرآن دو كل ميهم جتريجا ಹಿಮನಿಗೆಂದ ಬೈಕಮುಗಾವಿಗೆಂದಾನ
ade salafu salihun e qur'an kiyawa e qur'an khatim kurumuga eki bekalunge faratun eki goeggota algon menna amal kurabba fawatan fenige midani ehma warak ginen e qur'an kiyawa bekalunge gotuga e bekalun himenige midiye egteren bay bekalun demahun khatim kurabba bekalun tibbeviru komme mahaku effahar khatim kurabba bekalun tibbevi adi hame yaku komme dihareyakun khatim kurabba bekalunna arreyakun adi harreen adi hareen fasre hatarore tinre matin ves qur'an khatim kurabba bekalun ebe tibbevi ade ema mi tafaatu tan eba ade miha tafaatu e diumuge sobum ves enkamayekuga oti timayak kuladanavi minwarakun e qur'ana meduga visna madumateri kamayekuga e qur'an kiyewe minwarakun algon men e qur'an kiyewu ehve ilmerin bayan kurabba feburi tinduwa havvore awas nukurashe adi em mahavvore las nukurash egmane ki em masduhu terega maduwegen effaharu kirite qur'an ekkolon anekkola kiyewuma ilmerin ebahuri barolobaf labeta khuna akhtu algon men mi heda kurani qur'anu ge massaru ehen kama ekuga mi duwaswaru algon men ge halatu hurigotun geega gina wagututa algon men heda kuramun dahindu e gina wagututa heki e qur'an kiyewuma e qur'anu algon men munifuhi filwa baykamuga algon men bamvi e qur'an kiyewagen e qur'anu algon men hinhama jehun liwe echkamuga e qur'an hedeto algon men masakke kuramvi adaberumuge gotun kurevene dewanakkamege gotuga ilmerin bayan kurabba famenani kirita qur'an kiyewumuge kurin angatere saaf ko den ungulu ema angatere saaf ko den ungulu maki e qur'ana adaberumuge teren himanigen dakame ema qur'anan adaberumuge teren kirita qur'an ginaginen kiyewun himanigen miden hama yaako egowen ichkame duga visnafi kurukuru eya egotan amali kurun e qur'an kiyawa hinduga timage angatere saaf kurun mi ilmerin bayan kurabba fawa ade rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurabba famen tahhiru afwahakum lil qur'an tibami hunge angata saaf kurash angata dan ungula angatere dove saaf kurashe kirta qur'an e kiyawa mun dahin nota qur'an kiyawan tayyarun ge kurin ade mi hadisa ki e albani صح حديثة قطعة بيان كربا فاوا حديثة بزار روا كربا فاوا بس فلمي هذا الإمام مالك رحمه الله إكليج فانو كيت ما النبي صلى الله عليه وسلم حديثة كياك مغاوين مبس حديثة كيومغ كورين إكليج فانو دنغولوا ريتي وداغن atar lavwa kamuga bayan kurabwa faibawe ema ilmerin bayan kurabwane ehem wima haqiqatuga evvrma awlakam bode Allah subhanahu wa ta'ala ge e kalam fulu algon men kiyawmun dahindu e kiyawan tayyar wahindu midenne fadain algon men riti kuwe zinat terewun ei waraves muhim kamake kirita qur'an kiyawmun dahinduga evves kamaka hedi muhimmu daruratan neti qur'an kiyawmun dahinduga kiyawa kiyawum medukandalum huttalum mi e adabweruma khilaf kame ehma algon menge maccan oti kirito qur'an kiyawmun dahinduga e qur'anuge teriya algon men visna fikruko e qur'anuge teriya algon men ulo bay fara algon men fenigen daane kirito qur'an kiyawmun daane kirito qur'an kiyawmun daru getere miha ko goalias algon men yang ijaba deve adi emiha kura suala wagutun jawab devetan eba fene enames algon men visnam mejeheni e qur'an kiyawa hinduga algon men evra boda samalwe ege terega miha deveto balanjen algon men na fenigen dana bayfara algon men ge darim wahakata kiyamun da hindu e wahakage terega e kudin tibetive algon men kitam me waraka govias ekiveto bandhavegen kangovias vis ekudinna egowa adoni wiyabade e wahakage terega inna enkamayekuga algonmemes e qur'anuge terega qur'an kiyawmun dairu ega ewa kantattaka metuga visnamun qur'an kiyawa kam gawanama algonmenna midenne fadain e qur'ana medu boda samal webigen deven لبت أخونا أختون على قول من عربي نيجون كمقابلنا مس تيه بهون ترجمة بهوري هم الترجمة تبلاغ مس القرآن مدوغ فيسنا إيج تريق على قول من وقت تهيدا كرويتو مسكة قرن جهني هذا
ibnu umar radiyallahu anhuma ekelefan qur'an kewa kamuga wanama duwahak wes wahaka nudakkawa kamuga wani e qur'an ekelefan e kewa vidaluma gastuko kandala hisabaka kewa vidaluma fahuga menuwi ade egotun suratul baqara wes ekelege faano e innawa tanegge innawa ituru evves wahaka dekkumen neti e sura ekkolon anekkola e kewa vidalwa kamuga bayan korabba faave enkama ekuga alugon men wes midenne fadan kirto qur'an kiyawumuga alugon men warabboda visnan ebajehe bay fara phone yama phone jawab dinuma demves ehem mihun govima wahaka dekkuma mi huriha kantattake alugon men kuravigen ebade elmerin bayan korwani mi qur'ana adab veriwuma khilaf wegen da kame kamuga e qur'ana adab veriwuma wa hinduga e qur'an kiyawumun da hindu medu kanduma kan nuwana gotaka e qur'an kiyawuma kiyei waravves muhimukame ilmerin bayan koravwa famenani e qur'an kiyawumuga egotan amal kurma kiyei makruha kame kamuga ehem e makruha kantattakun algon men durheliwuma kiyei algon men liben o dharmaya sawabu libigen daane kame kamuga mennane ade al-imam an-nawawi rahimahullah mimerum wahaka dakkom ekale faanu vidala famenani qur'an kiyawa mihun e qur'ana meduga ghafiluwe qur'an kiyawa mihun algon menge mujtama tere fenigen dakamuga egotun efada mihunge sifatahuge terega bayan korabba famenani e qur'an kiyawmun dairu hi samasa kurma bekar wahakata dekkuma mifada amaltan ekurani hagigatuga e qur'ana meduga ghafiluwe tibe e qur'an kiyawa mihun kamuga ade gotun ekalefan me bayan korabba menani Allah subhanahu wa ta'ala gami wahi basfulu wa idha quriya al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun e qur'an kiyawa adu wijje kamuga wana matte bamihu kanula aduha madumatirive rangala kanula aduha she ei tebami hunna Allahu ge rahme e libigen dane kame kamuga wegen dan hame egota e qur'ana med ghafilu e qur'an kiyawa mihunge sifege gotuga al-imam an-nawawi rahimahullah bayan korawa famenani e qur'an kiyawa mun dahinduga enage atun bekar harakat kurma ehem masakkat kurun ade Allah subhanahu wa ta'ala ya dannawa hinduga enage atun midenne bidan e amal kura kamuga wanama ei ilmeri mi bayan korban ade imam nawawi rahimahullah bayan mi korbani e qur'an kiyo mun dahindo e qur'ana me do ghafil we kiyawa mi hege gotuga ade e qur'an kiyo mun dahinduga ehen dimadimala timage samalukan timage nazar huttige da diumves al imam nawawi rahimahullah mi bayan korbani e qur'ana me do ghafil we qur'an kiyawa baykamuga لفتاخونا اختونه مي الوان من بربدا فيسننجه القران كيوا هندوغا الوان من هوريها كانتتكن حسكولا هم اكني ايا سمالكن دي الوان من هيدا كولا وغتو كولو هيدا كوريتو مسكه كورمبي قرآن أدب ورموجة ترين هم القرآن وجهل ورين نفس ألون من أدب واحترام أدا كورن همنيجين إبادة القرآن كي القرآن وجنا دينما كي ما تيجي بيجن دا كم بيان بيجن باتش النبي صلى الله عليه وسلم بيان قرآن خيركم من تعلم القرآن وعلم تبامه كترين مهيومي هكي أي قرآن القرآن وجنا دي ميهاي أي الله سبحانه وتعالى حضرتك نابي قرآن القرآن وجنا دي ميهنكي هم ياكو القرآن هتدسكو القرآن كيوا ميهنكي بس الله سبحانه وتعالى حضرتك خاصة بجن بابي القرآن وجهلورينكي هم إفدا بيهنا مدوغا ألغن من أدب احترام قرنجين إفدا ميهنا ألغن من هيوكون هتا ميهنا بس ألغن من لوبي قرن بجه القرآن أدب رومغترين همنيجين داكمه إيجي تورون البيهقي كيت القرآن متور كرما مدوغا بيان كروا فاوا أنني في كان كمكي أي بسنن جهني كمكا منني القرآن غا وين إتش أونغنو أي ورافس مه أدب رومغ غوتون هم ياكوغا ألون من إت أونغني إت القرآن كيومن دا هندوغا بس إيغوا إتش كامدوغا بسنا في كركورون تماغه هي القرآن كيومن دا هندوغا هين حاضر كورون بسنا في كركورون مي هم إياكوغا القرآن غا آية تكامدوغا بسنا في كركو تماين إيغي أثر كورون أيس
ilmeri bayan koravah menani eamedu visnan jehene kamuga Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun e ufaveri kamuga khabartan asfawa ayat kiyave hinduga e ufaveri kan ihsas koravi hama yaaku wa'iduge ayat kiyave mun da hinduga e biruverikan timayan ihsas koravi Allah subhanahu wa ta'ala ya biruwetiwa baykamuga algon me wanjehen hama yaaku e Qur'an kiyawamun da hinduga e Qur'an kiyawamuge kurin a'udhu kiya shaytanage kiben rakkateriwuma algon men eduma ei Qur'an adabweriwumuge tere himenigenda waravves muhimu kame Qur'anan adabweriwumuge gotun timayak kuladanavi minwaraku ರೀತಿ ರಾಗುಗ ರೀತಿಕೊ ತಜ್ವೀದುಗೆ ಹಮತಕ ಎಕುಗ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯೌಮ ಕೀವೆಸ್ ಕುರ್ಆನಂ ಅದಬು ಎರಿವುಮುಗೆ ತೆರೆಂ ಹಿಮನಿಗೆನ್ ದಾಕಮೆ ಎಮ ಲವೈಕಿಯಾ ಹೆನ್ನೆನ್ನು ತಿಮಾಯಂ ಅಲ್ಲಾಹು ದೆವ್ವಾಫಾವಾ ಎ ಫುರಿಹಮ ಅಡು ಮಖ್ರಜು ಕೊಮ್ಮೆ ಅಕುರಕ ಎಲಿಬೆಂಜಿಹೆ ಹಗ್ಗ ಲಿಬಿಫಾವಾ ಹಗ್ಗು ಮಖ್ರಜ ಸಿಫತ ದೀಗೆ ಕೀತ್ ಕುರ್ಆನುಗೆ ತಜ್ವೀದುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಹಮತಕ ರಿಯಾಯ ಕೊಗ್ಗೆಂ e Qur'an kiyuma algon me masakke kuranjeni timayan ekan nenge kamuga wanama e hukumta denegane dasko e Qur'an Allahu engevi gotuga e tartiluko ritiko Qur'an kiyewe baykamuga veto algon men masakke kuranjen Qur'anan adabu weri umuge tereng hama himene kamuga ilmerin hama bayan koravwa fa miwani Ramadan mahuga ehem masmahavore Qur'an kiyewa minbar ituru kurumes ehem masmahavore Ramadan mahuga e Qur'an kiyewa minbar ituru kuruma kiwes e Qur'anan adabweri umuge tereng himenigen da kamuga ilmerin bayan koravwa famani ade e Qur'ana ki ei Ramadan mahega bawa levigen di ecce hema Ramadan mahaki e Qur'anuge massaro em bima lobeta khuna khutun ehem masmahavore ehen duwaswara vore gineng me Ramadan mahuga algon men Qur'an kiyeweto masakke kuramvi Allahuge rahmata ekuga Allahuge heyo rahmatun algon menna e wagutu miyadu living obe algon menna miyadaku ofi hadda kashenne algon menna wagutu ebo e geega algon men mitibi em algon men geega tibegen e Qur'an kiyewane fursatu algon menna hodene ema ehen Ramadan mastakavore ginang me Ramadan mahkirta Qur'an kiyeweto masakke kurabba ade kirta Qur'ana ihtiram kurumuge tereng himenigenda yen adabu weri umuge tereng himenigenda anekkamaki e Qur'an liyeifawa mushafa ves algon men adab ihtiram ada kurum egoton e mushafuge matiga ehen evves etchennu bebu ade kirta Qur'an war gina fahara algon men fenigendane bay fahara geterege halattaka kantattan hunnogotun mushaf baawafana baavaruga e mushafuge matiga school foittaka mehuri haachitake bahatta tan algon menna fenigen ebade elmerin bayan koravwa menani e Qur'ana adab weruma khilafu amalege gotuga ekam wegen daane kamuga ehen kama ekuga e algon menge maccan oti e Qur'anan adab werumuge gotun mushafta notakit Qur'an Allahuge e kalam fula khasako algon men waki tane behettun ei waravves muhimmu tane war muhimmu kame e mushafta bahattane tane khasa kurun ei waravves muhimmu kame midenne fadan e mushafa algon men adab ihtiram ada kurumuge gotun ekan egota kurevijje kamuga wahanama warabboda algon menna faseha wegen dan ade bayhaqi bayan koravwa famennani kit Qur'anuge mushafge matiga ehem foitta behettuma by far unknown adibinum wes bain ehen echeti bahatta fahunna tan fenigende ema mi adabberuma khilaf kame kamuga bayan koravwa famennani mushaf ge matiga e mushaf bahatta e tartib kuravidana ei evs halega mana kamennu em ei hudda wegen dana kame adi adabberuma khilaf kame kamuga wes himenigenne nudan ade Qur'anan adabu werumuge tereng himenigenda anekkame kamuga miyannani e Qur'an algonme kanatun e ufula ehem mihaka dikkuri kamuga winamaves e Qur'an holuwa hedi kamuga winamaves kanan iskurun ei eves e Qur'anan adabu werumuge tereng himenigenda kame kamuga miyannani al-Imam Bukhari ya Muslim riwa koravwa fa hadis bas fulege miyannani nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ekalege faano kanapulu iskuravve thawan pulange rumugaya adi sawaru umugaya tahiru umugaya
adi huriha kameggaves hew rangalu komme kameggaves ekalege faanu hew rangalu komme kamegge ekalege faanu kanang iskuravwa kamuga me bayan kuravwa menani ekotun algon menna faahaga kuravigen daan kewmuga ves ekalege faanu kanatun kewma algon menna baraluwa faay bave hameyaku gev wanneruga ves kanat fa iskuruma ekale faanu algon menna amur kuravwa irshad devwa biskita wanner ehme algon men mi kanang kiba iskurun deenuga wara boda baraluwa faawa kame ehma hafsa ge faanu hafsa radiyallahu anha ge kiben bayan wegen ve ekale faanu farikulumuga ya me echati hippewumuga ya wudu kurumuga ya hedun turkurewumuga ya mi huriha kankamega ekalege faanu kanappole iskuravani em lobeta akhuna akhtunne ehma ma awla kam bodwegen ve Allah subhanahu wa ta'ala ge kalam fulu algon men hifagen golumuga kanang iskurun kewumbuyumuga kanang iskurave hinduga ehma ma awla kam bodu ehem mihaka hame mushaf dikkura hinduga algon men kanatun mushaf dikkuru nota mushaf ufula hinduga tima kanatun mushaf ufulun midennei fadain qur'ana adawweri wumuge tereng himenigen da waraves muhimu kamekamuga begen midani ade mushafa adawweri wumuge tereng ihtiram kurumuge tereng himenigen da kamege gotuga kirti qur'ana adawweri wumuge tereng himenigen da kamege gotuga bayan kurawwa famiyonnani mushafa dimala nuwata mushaf bahatta fawa harugandaka dimala timage faad nudemu ema faademun algon men wisdan jehe warabboda adabu veriuma khilaf kamege gotuga ilmerin bayan korawwa famennani ade ibn uthaymin rahimahullah ekalege faano bayan korawwa famennani mushaf babwa fa mushafaka dimala nuwata mushafta bahatta fahun harugandaka nota enum vesehen echaka dimala tima ishinde inde faada magen inumaki adab veruma khilaf kame kamuga Allah subhanahu wa ta'ala ge kalam flaki mativeri kuranje adab veruma khilaf ihanat kurumuge tere himenigen daane kame kamuga ilmeri bayan korawwa famennani ilmeri mi bayan korawwa famennani ade mi egotan faademumaki makruha kame kamuga ilumeri bayan korawwa mennani adi hama yakuga ihanatikon hitumuge gotun egotun faadikkura kamuga wanama miha kufurge teriya wadagen daane kame kamuga ibn uthaymin rahimahullah bayan korawwa famen Allah ge kalam fulo Allah subhanahu wa ta'ala ge kalam fula algon ben adab ihtiram ada kuranje adab ihtiram ada kurumuga midenne fadai kuda miswana evves kame adab ihtiram kurum gelli daane evves kame algon men kurumaki algon men ge macca manavegen daane kame kan algon men abadu sandan kuranje hame egota kirta qur'anan adaberum ge tereng qur'an kiyumattaka algon men mushaf holwagen inna halatuga algon men nefe foluma mifada kankan kurumum wes durheli woman ilmerin bayan korawwa famweni sababen netiyenno eg sababum wes timage nefatun vettida tikkaku qur'an mushafuga jehi qur'an mushaf hadi vedana kamattaka adab ihtiram kuruma khilaf kamege gotuga himenigen bitani algon men warabboda visnan jehe qur'an kiyawmun dahiduga efada amal takun algon men durhelumaki warabves muhimmu kamekamuga vegen midani adaba khilafu kamege gotuga ilmerin bayan korawwa famennani ade hama yakuga bay far algon men fenigen daane bay mi qur'an kiyawmun gos tilawatuga sajida ama khatibu hifattaage bawa nuwata tima sajida jahatanuge mushafu bawa sajida kurata egotan mushafu beewumaki eves adaba khilaf kamekamuga ilmerin bayan korawwa menen mushafu huluwafa ege nufurum bandu mushafu beewumaki qur'ana adab veriuma khilaf kamekamuga mezumatiga kamuga vies ilmerin buhri bayan korawwa adaba khilaf kamege gotuga hame yaku bay far fenigende biskittaku kiyawanti be fulum ves tilawatuga sajida ama midenne fadan mushaf bawa gota bawa sajida jahatan mi algon me warabboda visdan jehen tilawatuga sajida qur'an hindu ves
තිමා මුස්හෆ බිම්මච්චවර මතීග බේවුන් එයි ඒ මුස්හෆ අදබ ඉහ්තරාම් අදා කුරුමුගේ තෙරෙන් හිමනිගෙන් දානේ කමෙක් කමුගාවෙගෙන් දාන කොමෙකස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයාන් කරවා ෆයිබවේ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب එම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ශිආර්ත ඒ මතිවරි කුරා කුරුමකි ඒ තක්වා වෙරින්ගේ සිෆයි එම ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ශිආර්ත හොගතරේ අල්ලාහ්ගේ ශිආර්ත හොගතරේ හිමනිගෙන්දා දීනුගේ ශිආර කිර්ත කුරාන් අල්ලාහ්ගේ කලාම් ෆල ඒ මුස්හෆකි එමෙ මුස්හෆ ඉහානත කො හිතේනේ හුරිහා කමකුන් අලුගොන් මෙන් දුරු හෙලිවාන් ජෙහෙන් අද එම මේ කංකමකී මේ අලුගොන මෙන් වර බොඩ විස්නා සමාල අලුගොන මෙන් මියා එග්ගොත අලුගොන මෙන් අමත බට්ටන් කොෆිකම් ගවානම අලුගොන මෙන් නකි ඒ කුර්ආනන් අදබු වෙරිවා බයිකම ගා වෙගෙන් හිඟාදාන් එම අලුගොන වාහ කොර නිම්මාලුමුගේ කුරින් වෙස් ලොබත අඛුනා අඛතුන් කුර්ආනන් අදබු වෙරිවමුගේ තෙරෙන් හිමනිගෙන්දා වර මුහිම්මු තින්කමෙන් මිතාංගා හම හඳාන් කො තකුරාර් කොල්ලා ෆලුගොන වාහ කොර නිම්මාලාන එම මුහිම්මු කමකී කීර්ත කුර්ආන් ගෙනගෙන කියවෝ දැන් එයා මෙදුග විස්නා ෆිකුරු කුරු එයා ගොතන් අමල කුරු මිතින් කන්ත අලුගොන් මෙ වර බොඩ සමාලුකන්දී ඒ කුර්ආන අදබෙරු මුගේ තෙරේ හිමනිගෙන්දා මිකංකන් අලුගොන් මෙන් දූ කොල්ලා ෆිකමුග වානම එළුමරින් බයාන් කරවණි ඒ ඉතිබායකි කුර්ආන් දූ කොල්ලි මිහෙක් ඒක මානකි කුර්ආන මෙදුග නුවිස්නා මිහා කුර්ආන මෙද අමල නුකුර එක මේන කුර්ආන් කියවා මිහෙ එන් ඊමාමේ කුර්ආන් කියවියස් එළුමරින් බයාන් කරවණි මිහෙක් කුර්ආන් දූ කොල්ලි මිහෙක් එම කුර්ආන ඊමාමේ කුර්ආන් කියවා අයාමෙදුග විස්නා ෆිකුරුකෝ එයන් අමල නුකුරා මිහෙ කීවස් එයි කුර්ආන් දූ කොල්ලි මිහෙක් කමුග එළුමරින් බයාන් කරවා මෙනි එම මී බිරුවරිකම එම කුර්ආන කි හැම කෙනෙ කියවන් ඔයින් එච්චන්නු ඒ කුර්ආන් කියවා ඒ කුර්ආන ගොයින් එච්ච කාමෙදුග විස්නා ඒග ඔයින් එච්චින් හෝදා එයා ගොතන් අමල කරන්ජේ ලබතඛු අලුගොන මෙන්නක උදුරන් නෙද්දෙක්කේක අරබි බහුන් ඔයින් එච්චකේ ආහාර මෙන්නක අරබ්බෙන් නේගේ කියා අලුගොන මෙන්නක ඒ උදුරන්නේ ඒ අලුගොන මෙන්න මාන ඉගේ ගොත ඒ කුර්ආන් එබෝයි එහෙම අලුගොන මෙන් ගාත රසූලුන් ෆොනු වෙවි එසවපතකට්ටක එම අලුගොන මෙන්න හැමෙන් ඒග මාන ඉගිෆමති ආසමති එම කුර්ආනුගේ මාන හෝදා එයා ඒ ගොත එයා මෙදුග විස්නා එම් බය සහාබින් බය බේබේ කලුන් ඒ කුර්ආනුගේ මාන දස්කුරුමුග සූරතුල් බකරාගේ මාන දස්කුරුමුග උමර්ගේ ෆාන ඉතන් අහරෙන් හේද කුරවිකන් අලුගොන මෙන්න ඉගේ ඔබේ එබේ කලුන් කීත කුර්ආනුගේ ආයත කියවමුන් දාහිදුගා එංආයත කියවා එයායතුගොයි මාන දස් කොෆ්ෆා එයාමෙතු එයා එක්ගොතන් අමල කොෆ්ෆා දෙන් ජෙහිගෙන් උන් ආයතා හැම දාකමුග වෙස් එවනේ සහාබින් අබත හුරියෆද ලබතඛු හැම අලුගොන මෙන් මිෆද ෆිතුනවරි zamaනෙග්ග උලමුන් දාහිදුගා අලුගොන මෙන් ගමතන් ඉස්ලාහ කුරුමට්ටක අලුගොන මෙන්නන් ඔයි එම්මෙ මුහිම්මු අස්ලකි එම්මෙ මුහිම්මච්චකි කීර්ත කුර්ආන් එදූ කොන්නුලාෂේ කුර්ආනුගේ හිෆහට්ටාෂේ ඒ කුර්ආන් කියවාෂේ ඒ කුර්ආන් හිතුදස් කුරාෂේ එයා මෙදුග විස්නා ෆිකුරු කුරාෂේ එයා ගොත අමල කුරාෂේ එහෙම වෙජ්ජ කමක වානම තිබාවෙගෙන් දානි ඛියාමත් දුවහු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුන් ඒ කුර්ආනු ශෆාඅල් ලිබිගෙන් දාන මිහෙගේ ගොතුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුගොන මෙන් එම්මෙන් නීවස් එෆද බයිකමුගා ලබ්වාෂේ අද මාදමාවස් බද්දලු වෙලමුගේ උම්මීදුගා අලුගොන වකි වෙලානි සුබ්හානක අල්ලාහුම්ම වබිහම්දික් නෂ්හදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته